Kyk om met jou fiets te val, 'n Grassburn merk van billetjie rugby of selfs net sommer 'n eina kan 'n lelike litteken veroorsaak. Dit hoef nie so te wees as jy die regte Crème Classique produkte in jou huis het nie. Michelle Lou, produkspesialis by Crème Classique Skincare, is hier om ons meer daarvan te vertel. Hartlike goeiemôre weer eens, Goeiemôre Michelle. Pieter. Het is so lekker om saam met jou weer eens te kan kuier. En jy lyk mooi in die rooi vanmôre, man. Baie dankie. Ek hoop is rooi, want kyk, julle dames het mos maar altyd 'n skakering van rooi of so. Ek voel warm. Hoorie, so waarom kry 'n mens 'n litteken? En veral nadat jy nou geval het of sê maar iets soos waterpokkies gehad het. Ja, kyk, vandag praat ons spesifiek oor die kinders wat littekens kry, nê. So ja, onthou die vel se boublokkies is eintlik maar kollageen. So wanneer jy met daai fiets dan nou val en daar's 'n merk, dan hang dit af hoe diep daai merk is, want dan word die kollageen heeltemal versteur. Wat ongelukkig gebeur is, jou vel sê dadelik vir jou, o gat, het iets gebeur. Ek moet 'n nuwe vel maak wat dieselfde elastisiteit het en dieselfde tekstuur en dieselfde lyk as wat die normale vel het. Maar dis moeilik vir die vel om skielik so iets te maak. En dan probeer die vel so hard om kollageen te maak dat hy eintlik net 'n lelike tipe vel maak op daai spasie en dan los dit 'n merk. Okay, die eerste antwoord op hoe jy dit kan voorkom is moenie fietsry of met hom val nie. Ja, of jou ma moet naby wees om vinnig na jou te kyk. Maar in julle geval, kyk, die dinge daarom al so fancy en oulik geraak. Het julle sekerlik natuurlik 'n hulpmiddeltjie of twee om dit te kan help. Ja, Crème Classique het 'n hulpmiddel. Die Pediatric Scar Serum, ons sê dit maar in Engels, want dit is beter om dit so te sê, is spesifiek ontwerp vir nie net vir kinders nie, maar vir jonger vel ook. Alhoewel ek het al gesien dat die ouer dames gebruik ook die Pediatric Scar Serum, want 'n litteken is 'n litteken. So ons het gepraat oor die kollageen. Hierdie produkte het spesifiek kollageen, allantoin en amplifier system collagen. So dit sê net vir jou dit maak baie kollageen. So wanneer jy dan daai litteken het, spring dit dadelik aan die gang om nuwe vel te maak en dit maak dan 'n mooier, sagter litteken in plaas van 'n merk. Is dit ook iets wat jy nou maar so gereeld as moontlik moet aanwend op die litteken? Net so gou as moontlik ook die resultate te sien? Dis 'n belangrike vraag daai. So sommige mense wat gaan miskien vir 'n operasie waar jy 'n litteken miskien op jou skouer kan hê, smeer voor die tyd van die Pediatric Scar Serum aan en dit maak dan of dit berei dan die vel voor vir daai skade wat gaan kom. Maar die goeie nuus is, as jy geval het met jou fiets, moet jy net sorg dat die vel droog is of die wond droog is, of dit nou akne is of 'n waterpokkie, dan kan jy begin om die Pediatric Scar Serum aan te sit. So dis maar iets wat jy ook moet doen totdat jy nou sien, jou litteken lyk nou al 'n bietjie beter of maar ek dink nie, sal dit ooit heeltemal weggaan? Nee, as jy eintlik dink daaraan, as jy nou 'n gat in 'n muur het, kom ons sê net maar so, en jy wil daai muur nou patch of daai gat patch. Jy kan hom patch baie mooi en jy kan 'n laagie oorverf. Jy weet van daai gat, maar vir iemand anders lyk dit net so bietjie beter. Bietjie beter. Nou sê gou vir my, by Crème Classique het jy nou al hierdie fancy goedjies en ek wil daarom net gou gemaak. Jy het gesê die pediatrics? Pediatric Scar Serum. En die tannies wat dit gebruik het seker maar gedink aan die geriatrics van destyds. Dis nou al genoeg. Hoe presies werk hierdie goeders? Jy weet, ek meen daar's soveel goeders op die mark ook seker maar wat sê, wel ons kan dit doen. Maar ek meen Crème Classique het mos maar Kyk, dit is 'n deur 'n dermatoloog ontwikkel. So ek dink nie hy sou sy tyd gemors het as hy nie geweet het dit gaan definitief werk vir 'n velletsel nie. Dis belangrik dat jy nie dink dis 'n ou letsel van jare terug wat jy gaan die kollageen weer kan herstel nie, maar so gou as moontlik wat jy begin met al twee van hulle of een van 'n ander. Kan jy begin om litteken ek dink dis versagtend te kan sien. Okay, nou ons het gepraat van die littekens en goed, maar het julle ietsie vir daai fyn, jy weet, ja, die lyne en die plooie en dit is waar die rejuvenating iron scar serum nie. Ek het ons baie fyn lyne of het ek nou dik growwe lyne? Ek gaan nie nou kyk vir 29 het ek redelik grondpad geloop. Daar's hoop vir jou. Dankie. So die rejuvenating iron scar serum kan jy natuurlik om die ooggedeelte gebruik en dit is presies weer kollageen en die elastisiteit wat jy verloor dan daar wat die plooie maak. So gebruik dan hierdie reeks om vroegtydig te sorg dat jy mooier ouer word en nie die merke van plooie dan daar los nie. Luister, ek kry al my antwoorde. Ek kan nie wag vir ons volgende kuiertjie nie. Baie dankie Michelle. En onthou, jy weet, daar's altyd 'n ietsiekie waarvoor ons ook vir julle moet sê. Maak daai ore oop en luister. Goeie wondversorging vandag is die eerste stap na 'n mooier,
litteken vir môre. Moenie dat 'n eina jou ma se dag omkrap nie. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems of aanlyn by www.cremklassiek.co.za. Kyk ook uit na die Spring Fair 20% afslag promosie by Dis-Chem. There's a growing push to rethink what we carry our shopping home in. Today, we're chatting to Declan Cherry, director at Trader Bag, about the future of shopping bags, the real cost of plastic, and whether paper could be the way forward for South African retailers. Goeiemôre, good morning, and thank you for joining us, Declan. Morning, Elsa. Thank you for having me. Now, we've become so used to plastic bags that we hardly even think about them anymore. Just how big is the plastic shopping bag problem in South Africa? Yeah, quite big. You've asked a very important question. You know, you walk into a shop, you're offered a bag, you pay for it and you leave. But when you zoom out, the scale is massive. South Africans are using around 8 billion plastic bags a year, and around only 1% of those are actually recycled. And the problem doesn't stop when the bag leaves your hand. Plastic can remain in the environment, I'm sure most of us know, for hundreds of years, and it eventually breaks down into microplastics that end up in our soil, water, and ultimately our food. Mm-hmm. So the plastic bag levy has increased significantly over the years. Could consumers potentially see the cost of shopping bags continue to rise? Yeah, absolutely. And I think consumers need to remember that the levy is only one component of what they actually pay at the till. The government levy has already increased from 8 cents to 32 cents over the last 10 years, so it's quadrupled in 10 years. But on top of that, plastic is made from oil and gas. Actually, majority of a plastic bag comes from this. So when prices shoot up like we've recently seen with everything going on, the cost of producing plastic bags goes up with it. Ultimately, those rising costs has to be absorbed somewhere, and often they end up being passed on to the consumer, like most industries. Declan, South Africa is also moving towards requiring much higher levels of recycled content in plastic bags. What does that mean for retailers and consumers? Yeah. So just for context, by January 2027, plastic bags sold by retailers will need to be made from 100% recycled material. So for retailers, that creates a few challenges. They're going to need a reliable supply of good quality recycled plastic. And because recycled material can be less consistent, can also be weaker, the fibers are shorter, they'll also need to make sure the bags are still strong enough and perform properly. For the consumers, that could mean paying more for a plastic bag that still may not perform as well as when made from a virgin plastic. But to me, the bigger issue is that we're still dealing with plastic. It can only be recycled 2 to 3 times, so eventually it still becomes waste. It's almost kicking the can further down the road, and it ends up in landfills, leaking into our streets, our oceans, our rivers, and so on. And then lastly, from a shopper's perspective, what can we actually do to reduce our dependence on single-use bags beyond simply remembering our reusable shopping bags? Yeah, no, I'm the same. I've got a whole lot of reusable shopping bags in my car, and I get to the till and I'm like, I've left them in my car. We need to stop treating every bag as something that gets used once and immediately thrown away. I think reuse whatever bag you take as many times as you reasonably can. We've all also bought 1 or 2 small things, and somehow walked with another bag we didn't really need. So maybe one of the simpler things is just saying no to a bag altogether. But I think consumers can also start thinking about what happens to the bag afterwards. Reuse the bag maybe for shopping, for storage, recycling at home. And I think what's very important is when they're finished, put them in the correct recycling streams. I think also consumers have a role to play and can do a couple of things, but retailers have an even bigger role to play because ultimately they decide what's sitting at the till. And once it's sitting at the till, it's much easier for consumers to make the sustainable choice when they're actually given one. Well, thank you so much for joining us. Nou ja, bly ingeskakel. Ons is net hierna weer terug.